Ngiyalibingelela lapha Nkhumalo sobhuku bani? Ngosophuku ngubhethani under Gideon. Bani? Under Gideon. Under Gideon. Ubambela uGideon. Okay, sengethuthi isibongo. Omunye ngisobhuku bani? Innocent Ncube. Innocent Ncube. Lawe baba labanye ngibona yabo. Wisumbelume. Linjani lapha ekhaya? Hayi. Ekhaya indala ndoda lo nyaka usiyarongo. Sizulu khona vele kodwa ke ayi. Ukuthi sidobhe. Lakade ungakhangela edaleni ungazibuka la ukuthi kahle. Nomukhangela amasini uzasola wena ukuthi kahle abathi abathola ngamabele. Izero. Kungani? Ukuthi kungani abanye badlule ezinyoni abanye asidlelwanga kodwa kasidopha akupakanga. Lani izulu labuya kuthe sokuthi kumele ufake la nyamalala kwafa kucimezile. Izwelana kangaka? Ngithi labuya leti la kuvusa. Uthe kuvukile la hamba. Ukuthi izokufaka intambo khona phana nozulu. Lapha ke elikhangelele ngakho kuyini ungani ukukhathaza abantu uZulu la esigabeni? Engikubonayo kulomnyaka sifikelwe Ngicela iblock bamncane. yemkhuhlane yenkomo. Inkomo zifikelwe imkhuhlane eminye sikade siqala ukuyibona bonke. Block eyi1. Singaziyo kulala Imkhuhlane bani? Zokuthola Lamskin. eminye yakhona noma ungasolo ukuthi lamskin ubone nje inkomo Ibona inhliziyo ibona amaphaphu. ongazi ukuthi Inyama yonke i-right lesibona kudala noma imkhuhlane eminingi. Isibindi siyabe si-right. Abe-veterinary bathi kuvela ngapha. Hayi abantu veterinary lapha nayo athi Kachana. nayo engake ngakuthola ukuthi veterinary ayiyazi le mkhuhlane. Ayazi. Kodwa ukuthi umabhalane sakungabitshelanga. ngoba bayazi ngabe kulomuthi wakho. So ziyafa manje ngale umkhuhlane. Ziyafa kakhulu inkomo siseje. Behlinziwe manje izolo sesinzinye kodwa ibonakala ngathi Chaye ikhona. kodwa ke lokho omkhono ukujwayelekile. Ilambu isifela umuntu. Manje iyabisela umuntu oyibonileyo masinyane Azelapheki. le njengabo lamskin okwakathesi ngibone ngathi kazi ziyabazincedisa abanikazi bazo. Kule mithi eminye ukuthi angeke sikwazi ukuthi umuthi bani kodwa ke ungayihlaba inkomo yakhona. Hayi ezinye kodwa ke amabala nalana akusapheli. So okuyinkinga umbuzo kubantu njengoba kubonakala amaqhubuqhubu la ukuthi zizathengiseka yini Amabala nalana. ukuthi abantu uyibona inkomo yakho. Wena ke baba ongena ngibani? Mina ungwenya. Yongwe. Lawe inkomo yazibona ziyafa la. But khona kwabakutsho amajaha kuliqiniso elipheleleyo. But umkhono hayi umkhono onganeno ngoba vele ehlala kuyindlela yenza Inkomo. enomkhono kuyibuchapha bethu. Inkomo mayichawa umkhono usuqeda 3 days iselangeni obviously iza but nxa ichaya ntambama usayithola akuyathitheka lokho. Uthitha ngani? Mina ngedwa ezami amsure angaze ngifele inkomo umkhono ngoba ngilelihle enkomeni inkomo ngithitha ngamanzi. Nxa ngithola ngichayiwe ngiqhubi kambe kukhula ngibona ukuthi okay ngihlulo mfana thatha igabha lamanzi. I think kumbe singafika 10 or ngani. Manje libele kwaphanyinye abantu makweqaba ithi Ithi chamanzi. yabo Vele ntambama kunibuya akulomunye umthengi lezi. Angaze ngifike ngaba. Kodwa ingachaywa iqede 5-6 days selangela yafa kuphela. Aha. But Wena zakho kive lapha. Ezakho azikafi. khona okhuluma lo. Inkomo. Yami incedise itokazi ngalithela ikhathi libele lebe. Manje unathanda lapho kuyini okumnandi lapho injengu hayi stop. injengu le. Hayi stop. Hayi yena uthatha injengu wakho. Iyo ikholisa injengu. Hayi angikholisi ihanya izonda kodwa ngizela ukuthi ichipile. yona khona la Ngizela ukuthi ichipile nyayizonda qinile. Ayikubulali ngaphakathi.
hayi ankezwa lutho ukubulala nti ukuthi utholakala usehleka ukuhamba kodwa awuzogula hayi manje wena uthi uyakuseleza lo buthongo ugiqike phansi hayi ngifika ndale first stop Mafikeni first stop eMafikeni ulele utrainer nti bisuka egoli kuma eMafikeni ekuseni yeah ngenjalo ngandlala nje ngitshayile kafika leso sikhathi